Hello guys, mbanje kubasuhuza nizera ko bumeze neza. Kuri iyi channel ya Sam TV Rwa tugiye kujya twigiraho amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo n'ibizamini biba byakozwe ni hano uzajya ubisanga. Guys, hano uburyo tugiye gukoresha twiga amategeko y'umuhanda ni uburyo bugezweho buri VIP. Abantu benshi nibwo bari gukoresha, n'ibigo byinshi byigisha amategeko y'umuhanda nibwo buryo biri gukoresha, kandi biri kugaragara ko biri gutanga umusaruro cyane. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana amasomo ku gihe. Hano rero tugiye kujya twiga amategeko y'umuhanda online ku buntu. Igice cya mbere ni icy'ibibazo n'ibisubizo byabyo. Igisubizo cy'ukuri kuri buri kibazo kigiye kiriho akavi. Rero ni ukwicara ugasoma neza ukabyumva ugafata igisubizo mu mutwe. Rero guys, reka dutangire. Ikibazo cya mbere, ijambo inzira y'ibinyabiziga risobanura a. Inzira zikikije umuhanda. B. Umuhanda. C. Inzira nyabagendwa. D. Umuhanda n'inzira ziwukikije. Wowe urumva igisubizo ari ikihe? Igisubizo ni D. Umuhanda n'inzira ziwukikije. Ikibazo cya kabiri, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bikururana iyo bigenda bigomba kugira a. Ikibiranga. B. Imyanya yo kwicaramo. C. Ubiyobora. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ubiyobora. Kuko ikinyabiziga ntabwo cyagenda kidafite ukiyobora. Ikibazo cya gatatu, ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana a. Iburyo. B. Ibumoso. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D. Ku ruhande. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Iburyo cyangwa ibumoso. Kuko umuyobozi ashobora kuba yakata mu ruhande rw'iburyo cyangwa ibumoso. Ikibazo cya kane, ijambo ikinyabiziga gifatanyije bivuga ikinyabiziga gikomatanyije, kimwe ari ikinyabiziga gikurura ikindi ari igikomatanyije. B. Makuzungu. C. Rumoroki. D. Igikururana kabiri. Igisubizo hano cy'ukuri ni B. Makuzungu. Ikibazo cya gatanu, ibyo ari byo byose abakozi babifitiye ububasha bashobora gutegeka kugenda a. Ku mirongo iteganya. B. Ku mirongo ibangikanye. C. Ku mirongo ibiri. D. Ku murongo umwe. E. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ku mirongo ibangikanye. Ikibazo cya gatandatu, ijambo rumoroki ntoya bivuga rumoroki iyo ari yo yose ifite uburemere a. Burenga ibiro 750. B. Butarenga ibiro 750. C. Bungana n'ibiro 750. Urumva igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo hano cy'ukuri ni B. Butarenga ibiro 750. Ikibazo cya karindwi, kuzunguza intambike itara ritukura bitegeka guhagarara a. Abageze mu masangano. B. Abatari hafi yayo. C. Abo itara riganishaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Abo itara riganishaho. Ikibazo cya munani, mu bategekwa n'umukozi ubifitiye ububasha ukuboko kuzamuye gutegeka ibi bikurikira: abagenzi bose bagomba guhagarara. B. Abagenzi bose bagomba guhagarara uretse abageze mu masangano. C. Abaturuka imbere nibo bahagarara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Abagenzi bose bagomba guhagarara uretse abageze mu masangano. Ikibazo cya 9,
Ntawe ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa adafite kandi atitwaje uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwatanzwe na a. Porokireri wa Repubulika, b. Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, c. Komite y'Igihugu ishinzwe umutekano wo mu muhanda, d. Polisi y'Igihugu. Hano igisubizo cy'ukuri ni d. Ikibazo cya 10. Urwego C rureba imodoka zagenewe gutwara ibintu bifite uburemere ntarengwa bwemewe a. Butarenga ibiro 500, b. Burenga ibiro 5,000, c. Burenga ibiro 3,500, d. Burenga ibiro 5,000. Hano igisubizo cy'ukuri ni d. Ikibazo cya 11. Icyemezo cyo kwambura burundu uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kimenyeshwa a. Porokireri wa Repubulika, b. Ubutegetsi bwarutanze, c. Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, d. Minisitiri w'Ubutabera. Hano igisubizo ni b. Ubutegetsi bwarutanze. Ikibazo cya 12. Urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya yo kwicaramo hatabariwemo umuyobozi a. Irenga 8, b. Itarenga 8, c. Irenga 18. Igisubizo hano ni b. Itarenga 8. Ikibazo cya 13. Urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara ibintu kandi zifite uburemere ntarengwa bwemewe a. Burenga ibiro 3,500, b. Butarenga ibiro 3,500, c. Burenga ibiro 5,000, d. Butarenga ibiro 5,000. Hano igisubizo cy'ukuri urumva ari iki? Igisubizo cy'ukuri ni d. Butarenga ibiro 5,000. Ikibazo cya 14. Urwego D rugenewe imodoka zagenewe abantu kandi zifite imyanya yo kwicaramo hatabariwemo uw'umuyobozi a. Itarenga 18, b. Itarenga 8, c. Irenga 8, d. Irenga 18. Hano igisubizo cy'ukuri ni c. Irenga 8. Cya 15. Iyo rwatakaye, rwibwe cyangwa rwangiritse, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rusimburwa by'agateganyo n'urupapuro rutangwa na a. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, b. Polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda, c. Porokireri wa Repubulika. Hano igisubizo cy'ukuri urumva ari iki? Igisubizo cy'ukuri ni c. Porokireri wa Repubulika. Ikibazo cya 16. Ijambo akagarurarumuri risobanura akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri a. Ku kintu kirabagirana, b. Ku kintu kiyohereje, c. Ku mpande z'inzira nyabagendwa. Hano igisubizo cy'ukuri ni b. Ku kintu kiyohereje. Ikibazo cya 17. Inyamaswa zigenda mu muhanda zigomba uko bishobotse kose gukomeza kugendera a. Iburyo bw'umuhanda, b. Ku nkombe y'iburyo, c. Ku nkombe zigiye hejuru z'iburyo bw'umuhanda, d. Ku mirongo ibangikanye. Hano igisubizo cy'ukuri ni b. Ku nkombe z'iburyo. Ikibazo cya 18. Ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri, ikigendesha kandi kigendeshwa a. N'umuyobozi, b. Na moteri, c. N'ibikigize, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urumva igisubizo ari iki? Igisubizo cy'ukuri
ni ikibigize, ni C. Ikibazo cya 19. Iyo kugendera ku mirongo ibangikanye byemewe kandi ibisate by'umuhanda bikaba bigaragazwa n'imirongo irombereje cyangwa iciyemo uduce, abayobozi babujijwe: A. Kongera umuvuduko, B. Kunyura hejuru y'iyo mirongo, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Kunyura hejuru y'iyo mirongo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Imyaka y'ifatizo ku bayobozi b'amatungo ni: A. 12, B. 14, C. 15. Igisubizo hano ni A. 12. Se wakwibaza ngo ikibazo nk'iki kiba kije gute mu bizami? Ibi rero ibibazo aba ari ibibazo bisanzwe biza, babaza ibibazo muri rusange kuko ni ugukorera provisoire ukajya mu muhanda uzi amategeko y'umuhanda. Rero mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubonera ibindi bibazo ku gihe, kandi ukore share, utereho na comment, ugire icyo ubivugaho kugira ngo ukomeze kubona ko turi kumwe, ugenda ubona ibindi bibazo ku gihe. Rero thank you, ndabashimiye. Naho mu gice cya kabiri.